Kopi bosen no dong suap do taraw ko himo ko duvang podong bahu do buhan ko duvo da iti na bagut ko diti do sumuang no di do buhan ko tohu iti no tadaw do ko vian no ko zo do tadaw do buhan ko duvang podong bahu tah no ko nakahabus no i dubo taso kudi na wit di menunuhung degay minoy panguzar tinani da bustino magusig di bago nga tadaw bay no abasio ko lalaho do tavan iti ya kay panong dutiad wanan ko panong wanan ako pisan ko iti nga dayon no kahisaw no tadaw misaw no nga mo iso po panguzat ti bago do tinani bay no ko exercise kamay di nga okoni ko mengusat do ming kondo-kondo nga mimbun siling kamay di kibari ko bang pinapok ito do bisop milumba to ko do moy pimbosikol ka nga siyo to bosikol na po do bisop nga ni piaga di bisop di don toton don konduan no bosikol ko nga kati mega di bosikol di don konduan mga abasi ti kiba da gear daw nga may kupasangok ya mana bagut ako may pingbun siling siyo taluay na ay kupot panto ko piso ingkano ditin na ya bah may to ko pingbun siling ya I go for exercise was sabo ya na tao numano gud sabo dia. Nia, let me go for exercise. I want to exercise this morning. Yeah. Nah. Bah, goodbye. Mimbun siling to ko di bay no. Mimbosikol to ko di bay no. Yeah. Antad saya bahamin kya. Tanto na po do kami kuang do kotob kotu hobi tuju hobi na tiretium agangaw. Agangaw tong ono dia kiba do tuhun itid may ko do mapo bos yo tikid swab mamosik ziho bay ho mamosik kom mapo bos no di auso di kalati siyo to nakadazan geti au di kalati to boson dia abo kupok yo tong abon no bisop diti kay kot no pada pukulapan may di nga o ngono no dia national anthem kamay di bukan itu binek ngawi mega di gulo di kadasan idabus pegun bo pangan ko diti tay ko aba basan pungan anak kadasan idabus to pegun kamay di nah pok kita naik ko po ziazu diho tadaw humisaw nay kot giningo kanya ya iho tadaw humisaw do hiya nung naiti na po nga ponongid vanan no ko pisan no bisop iti tadaw humisaw dadi tumonob hud ponong do gibang do bisop iti akali do sogit naiti nga audi sang kuo o sogit tu kamazon di timpu do sumogit no po nga mantado buhan ko podo miso gisomi do buhan ko duvo nga bayno no po gyang nga kauvian na di dobuhan na kaduvo diti kaduvong panang bahu dadi sa minggu di nakatahib minadasan taluay nga au pasang kuo ay kota asam tu tumimpu na di may komozon do musim te ko timpu do magadaw ahasu mati tabinay sumuang na po do buhan ko apat ni no tumimpu do buhan ko tahu nga tumimpu na di do kamozon do timpu na magadaw manta do buhan ko tohu apat ko himo ko nom gisom buhan ko tu tah noy kot mati hinasu deti yo may podtu mi podsu so do kadang do intahu do sangadaw inggapat sangadaw sa podsu mi poy vai nga hasu avi o vai vagu tata may garitaw ni nakatahib noy ko na indaman hinasu mati yo
Tuhan kapat, Tuhan kahimo din no. Tumimpu no di humasuom. Memohi di bagus jika do vaig. Manta do opisan do district office datin may ku diti tu. Noy kot no hinasubo. Ako'y ngabi bagyay hokos. Tay ko'y vaig manta do nuhu. Tu kivado ho kabo do vaig diti iguno na gay. Vaig di komozon di natural kamay di mantad nuhu i-vaig mantad pahobo onuon do kopisante ko kabalintan yam do di zona gidi hoy do vaig do natural o mula di sembuhan o buli ka magano ngam kiva bago di vaig do punganan do vaig di kapalintan i-vaig di minan ko so di ho onuo i vaig do tinumon no ba tabi ko ngawi kah oluay no kaikot suno diti kaikot suno diti untu do talun-alun do nasimin nga agingo kita na di hiya tadaw humisaw intay pagi hiya na tadaw humisaw di ho na naikot ginumo do busak do jagung kamay di makita ko di ho do agazo no dia tuva panang ibanan nga papakito suno pa dia sudah hinisaw dia tadaw humisaw ya pasti do sumambayang ko tako kana sumambayang o ya mari surga mano ko tahuod jikoy do taraw di bahin no do pinatak no timpu diti dagay do kakali no mupo bo pay misaw jikoy ko tahuod na ya mari surga do sawabi ibalakat no Katawa na yung mari surga to tadaw na paditing at tadaw di pinatak ng kakal so rumupo boh kano na magintong do sabiabi ikakuwasan na ni binangon no day tana riti mga zo monsikaw zo day diaw to sabiabi igrasya no sabiabi ibalakat ipinatak no kumana day kaposisyon ko nagi kaposisyon no kaminan ko kumana sabiabi ngabi isuk tinaw dagay day tangkop na pamagunan ama katuhuadan no gi dititakan no ni pinatak no di kaniya bumta daw di bahay no kasukupan kaganapan nga di onuno po iumon ang pokyon mo nagay ama di surga katuhuadan no gi di belakat mo day kaduduhom sunuwan nagay sabab na di tanak no Jesus Kristus ibos no dumina di datuhun minatay di salib sabab na minanak do kapadabusan na sawabi idoso ini mga nagay sasabab na diza daw tabitua nakano zikoy do kompunan naman tada kas sawabi idoso nagay kahasan nagay manuno po nima nagay day pamusavan day kaboboso day ula-ula nagay ngawi ayang mapatakon ko hubukon ko kaposisyon ko makyampun so do sawabi doso inimangan ko day pamusaban ko tay day boboson ko day onuno po inimangan ko hiungay diza di Jesus Kristus to akunon ko do tuhun zo do omungkang puno na gidoso do sawom tanak nga bidagay ibangsa ko sandi to nakadazan tuhun nga di dayti puno ayamat isugam anumay zudo kasyanan na grasyan sa batong mazan zudo izyaw na kiningan yung napanuno ko grasyang kasyanan ay amat isuga mazariza di Jesus Kristus na ikapanak do kompunan sangyan do tumungob zo mundahiw do mantad di ono na pagkaiman di awabasi o ayamat isuga makiano zo kakuwasan Espiritu Sancti no tabitua do Espiritu Sancti tabitua di Jesus Kristus do manak do goda unsub kakuatan day kakabakasan do humuavan do sawabi do panginaman ngabi itagubangon ko tadaw di bayno mitadaw do dumonto o Espiritu Sancti di Jesus Kristus penuo zono di kakuasan penuo zono di kabakasan penuo zono do unsub kabahan manta diaw may da tumay mo da kalati zo katay mo zo da sabiabi ikajalan ponu palinta ito ang Jesus Kristus mi ponu
da kinengan tama ko day surga. Katuwa na Espiritu Santo da tamay mo ko masawasa day kapazon day tinanku. Patakon pahubukon ko iti kapazon ko day dongon. Da tamay mo zo na da mipadan. Katumano da sabyabing abikandak o mipakino na tama ko day surga. Kabantugan ng kazan day diawayama. Mamamantug zo diaw, mangazo, sumamba zo diaw. Oy Jesus Kristus Tuhan ku sambaon ku iziaw. Oy Espiritu Santo sambaon kum ozon ku iziaw. Katawanan nga yung sumambayang so nga bisawi bitong pinay ku. O bipakaso da tinaw da tun kadazan. Dahil santangkap-tangkap na pamagunan na tamay mo da. Paimpanto da kutumazan di ho makalati siyo di ho da iso ibangsa. Di hino ni pinihino. Dahil pamagunan iti. O yaman surga sumbayang so naging pamagunan ko dahil Malaysia o dahil Sabah. Dok tamay mo na izyaw imahud-pahud, izyaw na ikumaladya, am izyaw na tamay mo manuhok nga bido o nuna po ay perinta am kanak no, dahil kaposisyon na tinaw dagay. Moy, dahil ikapalintan am tinaw dagay di kiva, tamay mo na pibabasan, piyunungan, dahil kaladya daw nuna po. Katawadan na yung mga surga di titakan ng pinatak no. Katawanan niya mga surga di kahit dasan na tinan ko, sawa ko itanak ko nga bi, sabi uwalis ko. Sumbayang da ko tamay mo na raziho nagi, hangadon iyaw, hausan na magyum na kanak ang perinta no, nagi hausan na magyum na boss no, mo'y nakapanak diho, kabakasan, kajalan, pinulokis ang kabahan diho, nuna pa ibahan ko, tagwango diho da taraw diti. Ama di surga katawadan so biabi ngabi iti balakat mo. Itsuang ningani Tuhan Jesus Kristus sumambayang sikoy. Tabinay ko ngabi balakat to sima to surga miyampay no Diyosu. Mbah tiyang busot ako. Amen. Tiyang busot ako iti do mamanaw panagibang ko nagi nga do ponu do husak do jagung amay di nga mamanaw so di talon-alon iti to iti na po nga pompod do talon-alon di nasimin nga iti na po bay no nga day talon-alon do kivatu di video ko hay di sa minggu kadua minggu nakatahi bom no week ko nagisiyo day iti do suminuang dihad po panong day suok kamay di tabi na ko nga bi inko iti day iti ulalaho do sinogit iti nga kakali do sogit tabi na ko nga bi mungkin do 20 Celsius kan ko dayti kakali apiyumanan ko do sinagit nga aw no di sang ko sogit bagyatu kaupiano do buhan timpu do humasu ang tumimpun do buhan kataho diti nga kiba di tuminano do video do goriti tumazan so no nakakita kay diti boss patak-taku di do balazu. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bishop lagi ingin mengambil konten ataupun video tentang Kadazan Idabus Pegun ataupun anak Kadazan di luar negara. Saya sekarang berada di Thailand di kampung tempat tinggal Bishop yang dipanggil Maiku Maisot di perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Jadi beberapa minggu yang lalu saya berada di sini. Tapi kali ini mungkin saya akan ke sebelah kanan ya. Saya akan masuk ke sebelah kanan sebab saya ingin Anda melihat. Ini adalah penghujung jalan raya di sebelah rumah Bishop. Dan di sini di sana itu adalah padang ataupun tempat penanaman tebu, tetapi sudah dipotong-potong dan tebu adalah satu daripada penghasilan di kawasan ini selain padi dan jagung ya. Ini juga penanaman tebu rancak dilakukan sebagai satu industri pertanian di sini dan penghasilan di sini. Jadi Bishop ingin pergi ke sebelah kiri jalan raya yang berbatu-batu. Kita akan lihat di sini apa yang ada di sini. Bah, tapi nek ngabi penonggi bangso ni Manau diti. Iti na pengalahan to nini ang kuda nga apagaw so do sumuang diti penongwanan. Tapi do tanah diti nga penonggi bangko na diti nga kakali do danau do tinanaman hay do tabu kamay di. Penong kahisaw nga kuda itu kita kerja tadaw di ho humisaw. Penong kahisaw ni diti
Kanong kahisaw no mabikuang dos isok kilometer man tada ko kaminan no bisob iti. Pamabasi bagi ada mimbosikol, mimbunsiling no tabi na yung ngabi. Kakali agang ngao hiyo no mabos o tikid suwab. O ngao naman tada loudspeaker kamay niya. Ay titiyan na po nga iti na po kayo katanong iti na po iti nga humbising ang koda ka ni. Iti na humbising ba iti? Nah, humbising kiba na gid humbising diti. Kiba na gid humbising diti, tabi na ko ngabi. Na auyo so do pamanan ko diti ito mo iso na pasok taluay. Kaya na po kiba sing diho nga kulam do to na kampung diti. Na basi no gid mamanaw diti kita ko diti. Nah, o nini tilahan na kiba to nga iso na kulita katahib kang kudadting nga. Oso do man tada kadazan habi ko ang 20 minute tada kadazan na maisod dadi iti no po nga kananganjo duming mimbosikol te kaming kondo to binay ko ngawi nga iti no tu o ngisom Amazono o bolisi kamay di bo tongus da iti sangyan ko do mimbosikol iti o kakali o sikit humikit na tadaw di nga awi hasu humisaw no bo humisaw tadaw iti ta nikod binasi nikod giningo iti banan gibang na padidi nga pa danaw da pay nga aiso di do aiso pada suni di titu itino do kiba di bokon do tinanaman do tobu na kiba di bokon do pohogoso na podi ho audio tanaman do nununu kiba na gidit mananom do jagung kang kumay dia sudi nga kiba di bokon di pay di ho entay ti danaw tina iya kakali do lami daw sang suni kan ito binay ngabi kali sang suni lami daw nga audi do tiyatina naman pogoso ng pumatutu papahub at do tana ba iti tanaman ni bago di suweta daw nga ingkana iti kapoposisyon na iti kumusan kapoposisyon na kampung so do na pinaw ko ibay na nga also po nauzan mohoing tuhon mohoing na ba iti kamamay ko no di bokon yusum logo kanito taon na pa diti nga ganap umul ko do anong mga padtaon duvong nga ibu duvong padami mo tabi na ko nga ganap umul ko do nung mga padtaon nga tadaw kinuhot diyan ko na po nga duvong panabaho o buhan konom dadi birthday kamay di na diti na matag gisom diti nakaikot na diti diti nagisom na tabi na ko nga bi panong gibang panovanan na pa di nga tanaman di ho do jagong nagitiriti na nakaikot na dahil panghujung kamay di dahil kapupuson do talunang lunay ti nga hiyan na patatomaw dito kito di ho di nga jagong na ho jagong tinanaman di ho hiya di giyaw wano hiya gahamin no bisop di ho bah paguhiyay ko po siyaw to dahil ti no gisom daw bah paguhiyay mimbosikol to ko abasi mangusatinan tabi na yung ngabi kada hibay kiba di sanguhundo ulang puti minot bos di nongo ko do kadaw sangyan ko na po exercise teko mapangusat ko do tinan nga katamba teko o uwangan no umul ninaw do umul yozuka o tapot ati tu iti na po ming kondo nga papabakas do tonsi o papabakas do tuat nga do toko o mitutok do toko ba dari kadaan toko hibay do humoing patus toko nga tamay mo do exercise teko ming kondo teko mangusat do tinan manangkus mamanaw teko mimbosikol kami bunsiling ko tay nga abasi dati do tamay mo do kibar exercise zone pati nga insan sa minggu induvo mo iso no ping kondo teko mangusat do tinan teko mimbun siling mimbosikol bah kokito ko no matu ditilahan ko riti tabi na ko ngabi gumuhi so na di bago riti dahil babazan ko di itialahan do ibatu ba iti also po no zan habi kuang na do sumuang na di do 2 kilometer so do mimbosikol iti nga mega kay sogit bago geti da iti kino dadi auzo di
Au so po di ko tu do tumos, au so po padumasan iti. Tu osogit bagu. Intaan ko po do kay kot do 4 kilometer kamay di ko 4 batu setengah kamo tu. Di paguho na pati binay ko ngawi na mamaguno si kay do batu kon ko kilometer. Mamaguno si kay do kati kon ko kilogram. Pia batu kam, himo batu nga basi bagya bosan na batu. Iso sa batu duho batu tahu batu bainon pa di nga kilometer ka di ho nga. Ipagulom pa nga tahu batu ka ayhan ni dagay. Bah sumuang taikot piwahitan ng sumang pananggibang paguhian ko. Paguhian ko bago iti. Kumadahit po ng hamin ng may kondo-kondo tako. Kiba nang gili gumo nang itun may basikol iti ito minay kong habi. Okay. Kaya nang paliting kanak sikul iti. Kanak sikul. May basikol. Kanak sikul. Basi ba may basikol iti ito iso do hisun, iso do carbon dioxide. May bunsiling may basikol ko dahil so sa iba na haminu ngis bago tongus o polisi o tongus bo ano yan clean air kamay di abasi oxygen daw ba dito oxygen kamay di kani so tinan po dato ko tabi na ko nga nga kamay mo do o gumo oxygen gumuon na ko sa do oxygen may kapasan dato ko tadi tino ya. Nah, nakaikot so no di do talon-nalon di no semin. Nah, ako di Kongo do tuni do batu. Paguhian ko kumahudamin iti. Ta nekot winasi, nekot gini nga hallelujah. Kota huwada na marisuka. We bless God for this. And this is one of my regular exercise every morning. Sorry for my English. To those maybe who don't understand my Karazhan language, this is my sort of lifestyle regularly. You need to exercise every day, and I'm just riding my bicycle on this road, and I feel good, but I don't feel tired yet because it's quite cold here. I'm not sweating at all. Nah, intaan pada taluay ya. Tu kamazon relaxing kamay di ba kamazon sabay kada bos do Thailand. Dalam bahasa Thailand kalau bilang apa relax adalah sabay. So I'm just relaxing. Nah, penongbanan na po dia kiba dia tansan antara batu nga tanak do bisop ni ho. Ibinahi ko dito nakatahay bom penongbanan bago nga iyo no tansa do bisop diho mahamin do bisop penongbanan ya. Nga tumahay po ako tuluay. May po ako pimposikol kumado ya. Bado ya. Tu tao sa punozan. Tao au padumasan sumuang na dito. 2 batu matu iti teko 2 kilometer na ni matu naikot kuriting au sa punozan iti. Akali do ming kondo min basikol suti. Iya. Pasti bagi ya. Momo boh kada tongus do tobolisi kamay di teko tongus di abasi boh oso du ya mantada kadazan. O kita kada aisay da kulita da tumahi bom o kuang dia carbon dioxide kamay di. Nah, sumuang kono po dahil penunghu talon-alon tagaso nga o ngau nuno di ho iho tu no bos di loudspeaker di ho. Nah, เงินเดือนออกแล้วอยากจะร่วม bos to Thailand ya. ทำโรงทานร่วมกับวัดเกศแก้วบุรพาก็แจ้งความจำนงได้ที่วัดเกศแก้วบุรพาจะว่าจะเป็นเรื่องน้ำคนละแพ็ค2แพ็ค5แพ็ค10แพ็ค100แพ็คหรือว่าจะเป็นอาหารเป็นข้าวเป็นแกง Berarti the mod เป็นขนมข้าวหวาน kalati kada boson ya bisop kam sio auso kalati อย่างต่างๆนะครับเป็นขนม bos Thailand na potehan ko nga pot persen na pot na persen tehan auso วัด kalati เกศ dia แก้วบุรพานะครับจะได้แล้วที่ท่านใดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อ
พระครู ครับผม คุณก็ขอเรียนเชิญ ครับผม นะครับ ไปร่วมงานปอยหลวงงานทอดพระป่า Gimana loudspeaker tau? งานฉลองวิหารวัด Dan nakikot sunod dari the Soy 7 itu dito. Ikot jalan ke 7 Street number 7. Nakikot sunod taraw talon-talon Tegaso. Nah, talon-talon Tegaso. Nah, jadi mau iso penangwanan sumang so dari the jalan kelima Bumi Bangu Dami ya. Oh, tino pang natalon-nalon ni Tagagazo na di nga osado ko man tanay sa dito. Ano gibanggo na di do kaday-kaday di ho. Sikol seperti. Sabi na ko nga kinamay ko may hud kopisan no municipal council lo may ko ya. Pakita non ko so kanang may hud kopisan no municipal council ya. Tong suam na pati binay ko nga nga gumo kulita dito tanak sikul bagya gat sikul nga dito di Thailand. Kita kaya gumo kulita nga panawanan na pa dito di Soy 2 jalan 2 nga talunan nun sumang na sikul om nagi kumaday municipal council nga agaan ko sa tinan ko di bay no awiton ko siya sumagarup mangut municipal council diya nga gumutat ko na dito moy itu kiba sikul itu nah napasuang so na talunan nun sumuang nakumaday hot sikul pamitotoning napasikul nga kopisan ng municipal council lamay ko iti kongo ko mantaday ho na hiyo de mo boss hiyo mantad kopisan nang kim ma kim nang nitama yang salah nang Hindu joy di kita daw dok iba nang mo boss hiyo nek ngabi nang pengbong nek ngabi nang keo mati obi kuang dah 5 minit man tadahamin na bisog ba tidi tadi ogumo to na tidi nah pakita na ko Jesu iti na paruti ida kubang kulting nga sikul na tarak sikul iti tidi pakita pa nah mo ito ko intong nah iti sikul iti tidi nah iti tanak sikul do primary school kan ko dati primary school ba iti na yang awit tanak diha juga ada padang daw ay nah iti na pa nga sosomok do pakadasan na municipal council kaya nah juga ada padang pibulan tanak sikul nga biyan na tiba ada uniform dia ho agang uniform main bul sorry ya Sawadikap Sawadikap nah Sawadikap kang pibosen iti na pa nga sikul dati primary school habi kuang no tahu minit man tadhami no bishop amazing ganito binay ko habi pangino gumo mga da sikul nga pagguhuy na pagguhian ko bago pa ng ibang pabiton mo po siya susumang dahil kopisan kopisan pejabat daerah ya awis sadu 5 minit nah itu na sikul diha panangwanan ko duh ya awis sadu mantara sikul iti na pang kopisan na municipal council tadi kay kasuang patokol kopisan municipal council gumuhi so nagidatik ya tibinay ko ngabi nah gumuha kulita diti ba may kalaja de kopisan ng municipal council tibinay ko ngabi nah itian itis itino babasa no sumuang do kopisan do municipal council de pejabat daerah de Maiku di nah itino itino kopisan nakaikot sunod de kopisan do municipal council nah mo iso po
Dari tino sih hari itu. Tino pang kopisan na tiri titi. Amo iso po pamanaw. Tingkay Zeus kamay di. U-turn so pag ya. Nah, itino kopisan ng Municipal Council ay Maiko diti. Awi sodu. Pejabat daerah kabo. Nah. Tini kopisan na diti. Kaya no tanong ko Zeus. Paisuang doon na kopisan do Municipal Council na titi. Kaya no babazan. Yan na pangagambal do lajak do Thailand niya umusabo daw. Nah. Iti na kopisan kibana pa daw nunu mga-apply ko do pomit. Kaya ko Christmas di kay kami mikot si kada diti. Mga-apply do pomit do kopisan. Matad kopisan iti no pomit do kibana do Christmas tagay. Iti na si diti na. Yan na kopisan daw. Yan pa nga pick up. Take tuk-tuk. Pick up do tuhun do papato do tuhun sikul tanak sikul may sikul nga. Nah ini kopisan iti tabi na ko ngabi pejabat daerah kian ya tanak sikul ya may sikul patunon di do kopisan okay. Nah may sikul nga biya tanak sikul. Punsoy, sawadikap. Sawadikap. Sawadikap tang ko tanak sikul ngabi na masikul. Dito na, tabi na ko ngabi. Nah, iti na sigu daw. Mo ito ko gento. Yo sigu na pudi nga isanginggaong do tabilu. Nah, sigu diho. Manay mga video tanak siguro madidikot. Yan na sigu nga video kanin tabi na ngabi. Nah. Kana ko susubo dai tiriti. Kana ko susubo dia. Ano, muhi na dito ko. So do na pinanalo bisop lagi kuang do tahong 4 minit no bisop minang panaw diti minay pimbosikol. Nah, humabos sa muhi tako. Muhi dami na bisop. Padang ibang sikul diha tabi na ko ngabi. Nah, agazo lagi sikul pa itoning do opisan do Municipal Council ba. Jadi tina video kano punganan ababazan iti Thailand day Maiko maisot iti datikit suap matu iti tu kakal ke barsikul Wuhan do kavian do Wuhan Koduvo ng podong bahu do Wuhan Koduvo 28 of February 2025 ya. Suap do padidi nga Wuhan kababago na di 1 hari bulan 3 kada malasu ba. Motorcycle itu nga au kabagah ada motorcycle po ng pamagunan do Vietnam. Pamagunan na po do Vietnam to binay ko ngabi nga sisa mga pod piatus tuhun no mamaguno do bicycle kamay di. Ada itu po Thailand nga iba na gido mamaguno do bicycle nga awi song ko ogumo. Yeah. Mantadzo di Soy 5 Yatino di teko street number 5 nga Moiso Hood street number 7 tubo ho lahan do kanu muhi de dami panang ibang pad nga street number 5 zo yeah. Sobong zo po yeah Moiso Hood street number 5 may ko ngawi tu minabus sumantadamin mantad street number 7 tadi Moiso Poswang the street number 5 from Auzunozan ko na ko to Auzunozan to Auzo Podumasan. Kana mo tiri-tiri how kuha nga nah iti street number 5 na tiri-tiri. Yeah, street number 5. Panobanan mabiti niti. Nah,
Kiba di bokon di mindado bas matuyo mga ipakalaja. Iti na street tay ko soy ha kaba. Soy ha kado. Tuhon Thailand boss nga jalan nomor 5 iti. Kumuhi udami na bisog iti. Ya. Niaga na po di binulotok di DJ Ben di pangan kadasan sumubos iti niaga di binulotok di DJ Dennis Primus di nababasan no pangan kadasan na RTM kan ya tu bisa pernah po ditinga ingka na bagyatun kadasan mistik kayo ka no bos sa kadasan aw itagal mo maguno do script kamay di Tatapot ang patabinay napadaan taon so no dahil paguna subay diti napati so hay mo boss sa kadasan to ay so gya panong kibasan isa di mo nang kibos to gura kadasan ong gilis so no pahagya nga hobi kuwang da auzo mo boss kadasan hobi kuwang da duwang pod hobi taon di dabos pagun ay so tung kadasan tasaman ku dadi paing ko so di nga sangyan ko na po do napat no kamuzon do paing kadazan hay kinasusuvon no nga habi ko ang nasonton so no bago do pinopotonduhi di tibos mimbalaja so sondi olway bagyam kabahik bago boss sa kadazan ko ang katahuadan di mamay ko nagi gunahing tapantang datu si panglima masa liking di Habi ko ang taon ni nakatahib, nakauhi sa dahil Sabado, taraw kamatan. Ikot ay tidamin kagya di mamay. Di SP masalaikin no po gyari tinga. Miyaput pusod do Zaki dagay. Wong lung tadi. Kay kot no pa damin dia ha, hudlim banak nga. Onway so diha di kadazan dik sinori. Na ikot no si ko ginabo ko. Ibay kaya kadazan dik sinori di minan pabuso do. KSS kadasan Society Sabah di Mantadi di Colombo Plan had Australia dito binay ko ngabi kodong pumatko di kadasan dictionary di tinodo di fada antonasin kang kudadi may daw tiho bago todo mahiki nakaikot sunod dami na bisop minsan po hita daw nga sikit na din naikot na di hinisaw di hita daw sumikit na di kazon may ko pakita na to kay pimanan ko daw binabang daw hinasu daw nga sang ko hasu tadi binay ko ngabi kiba dati dio so ni mot di bisop na mati so dito yung paingko so di bago do mananduhi tay ko minghuda do boss kadasan nga iso na palahan to pimanan ko nakatanduhi bago boss ko kadasan nga mambasa so do buko da kadasan mitino kamazon do dictionary kamay di bo ipinatak di gunahing tapantang datu sa panglima masa liking kumadugo di taho-tahon nakatahib ina ibuk di binasa ko bago diom ya kay katulo mo ko bago basa to gumu boss itangahom mi pangimatu no tinagas di no hivan ko hom kabasa ko no pabagom kiva do napadan hozo man taho-tahon zo di kaniya napadan hozo do kadazan inasupu ko minamaguno zo do kadazan dictionary kiba na po diyo di mo tago rapaing kuzo rakano do papataum kabahan ko teka pinulakis ko do boss kadasan di na tinagas na tanga iso na palahan daw nga kumohi ko no di book do dictionary kadasan dictionary paduvo anang mambasa zono do Bible o kadasan kiba the application the Play Store by no bulok ka download kamay di muat turun dahil tablet nu teko dahil iPhone nu pungana na kadazan Bible kadazan nga siyo to New Testament na nga nagiginuno ko bago do papataw no boss ko do kadazan to kiba di Bible pungana na Bible kadazan abasi sunungi pa ma do i-Bible na pa kadazan tabi na ko ngawi nga apagaw siya mamaguno do boss nga bido inite i-boss na kadazan do tanga opyong ngawongaw ko mazada inite opyong ngawongaw to ko mantado mungkungan nga bi di medya kay bubuhisan to ko kongo nga bi i-boss do kadazan no tinagas do inite di Bible nga
mega ka kinaingan kiba ya ino di ngabi kotahu isalahan ku do paingko zo do minonon duhi zo do bos kadazan makinong zo ngabi do hozo ngabi da kadazan pengotiagak Datu Justin Stimol hobi poko zo jahadi kinongon ku ngabi itu ina isa bagulahan ku do minonon duhi zo do bos kadazan ku abi na po di ba basi dia papanto di alus di bago bosku megariti hobi kuang dapat ngopod minit so na didi hobi kuang ngopod minit so na do minim bulotok so do bos kadazanom ay sa matero script tu kayo ko dagat ida mimbun siling zo nga mega kay humabos na po naman tada pamusawan ko ito Amazon no natonduhi na di bago bosku kada toko hibay do tamay mo toko do huda papahom do kabahan na toko tay kapinulokis toko day boss kadazan tu boss na po kadazan nga iso no day pamagunan kamay di DJ do radio nga bidi tabinay ko nga bi atagak na po boss nga iso i mata di kan tuntunan tapan to dom tagazo do iso tinaw okon kono patakan non kadazan okon kono pabasan mi culture kamay di nga boss nga iso manta di koin tutunan yan po yung manunuhong nagay minay pomohi dati do pinutuan di soladay songhon mata di manunuhong nagay nga auso po sumuang nititu yes mamaw sawo siyo mamaw sawo ko ya baingkan tuminay may pupuso iti ababazan na kadazan idabos paguniti wala ka to sima utama res sugah mi ampai de zungawi tu mamaw sawo ibarat ida ngozon ni hadayhod ka kadazan oke bah